Bia Kamal ka Nuer online TV. Ka jan gwasme de raner mala kenyam. An wala shanka walngwan ka pyro ron kina daro de jandang ridongwan. Rajadan banalat ka jan gwasme shalado sha puɔlithni shaga to ka ngisni rewik ka sa Sudan ka kan puɔlithni tato shop ka kis. Bana jakur le lingen wo wechandi rewik ka sa Sudan sha puɔlithni ngidian chaja toktena. Gurjen o yen biaje nyuaka nasin ko kien ko de lertiti de kan kula mala shub gwasnetin gor kon ke ide koten ban shure rajadan balinga jan gwasme shala dinene shala no sha puɔlithni to ka ngisni rewik kanos bargazel kanos rewik kinos bargazel state chikan de ni toto ki puɔlithni toto chikan ka to ka mingi kenka ka chala do bugate ka nindi shop ko jan ngwanu de diech ka buka shu tok rey ngi shenamo ka kor ka mishi ka tok chala do kan ba ka ngiech ka ngot ka netin cha gwarpin ki cha tok ka ngini ne ta chala do pegdien ka puɔlithni ti shop ke kiskel cha roj ma cha jalat ramdana la kur ki commissioner Philip Madut tong ojongo and udume jaramdan la kwar ki commissioner wishin winni ka sharmi shangun ramadan la inspector general police atem biar marol wa kan idin konti sharmi en kamrar winni radiant kan police din ngey kan tama chala do tementen kan wune man kan wune chala do kan dial kan ni di cha kwany tingesh ka ko bik ngot bikan kap bikan wechan danan cha ka kwantin bikan gang karikten kontin be keten tokten ngey ka police toto ka kwimale me sha tay ni karon kin dara wi wal badak ko ngay ka jen o nas ka kwingwi ni karon me ron kin dara wi ndang ro dongwana me cha gorno ba police ni ba ka jakarong ko telerik to ngwante bile tok salado ko kor nini tijen ngwanu diech ko kor gwasdanen shika tok ngini salado ken panken ba ka kula nyok kan ko ba ko ngi ngot antem ngi ken ka dob dan deran dera jal ka ja ki dob dan de poiran dera bom ko ja dob dan dera nyi karam shirek michelat kan dob dan deran da mai de jaromande ki got ki dupin ko ken kon deran dero lonka gang chang mi sharum yana shwar ki sharum yana ram lariek de ram mo de kabidi ngeke ka shang mo gwa ko shimi shajen shi bi gorbi laslet bi yik kamnaran ko ngotin kon inshallah do ba gwandir ka baje kep kaje ken kontin lat ken tama ka kuiko wona ka kuingini sha puɔlithni ti rewika bargazal state kanos bargazal cha ka lat gwaskel ko ngeke ka ko bika wojbeken ka gang ba ka ngeke nin ti jen dangwan wi de karoden ajana chalat ka ka kore yo ba ko lo ngi ka ngot charoj ma cha jalat ni konti la kwar jen le dali linka jen gwasma gor jen o jen biya nyo xanas ko ken ko de lerti de ken ko le shop gwasnatin gor kon ke de ko ten biya ta kamal jen gwas dana de le randare tokten bye bye